Ata selerien blijadur et kavoud honor ar mintimant var balibreiz dindan an neol, madar jotelo. On a mat kenan, goulvena, setu ken nechelarium d'abord men oralité rastelné et bro dardoup et kreiz ar meneyudu. Setu tu chantik e yin betek sanoazek da kavoud lenan guiou, romedian yaouank mal varnan, mont var ar vicher. On a rin meie betek sanoazek eno meus lakenem gav gant gwenan stervinou, kinigaraodium daoudon kan la diskant gant ichomer Angela Broussal, un digare evit komz deus plas ar mechet e bet ar festounoz. Hag e krogom an abaden var plasen Castelneve etre an ilis a mirdi neve flam serusier, emgave meus gant Isabelle Gwegen, setu balibreiz. Salut dit Isabelle, pédance mon compte. On a ramad. Ya, en emgavout ar maman e Castelneve neuze e kreiz ar bourg, peseur liom toste gant Castelne a gant ar vrou amant. Ba mezo bet disavet e san oazek neuze nepel deus ar rastelne. Ya. Disavet on bet kichen ar ranol. Oh, en l'air brau sur a war. Brau tre. A goudeze amant neuze? E Castelne? Ar rastelne, ya on bet o chom e pad mur a zeg vloaz. Ah ya, mais mestra. Neuze amant bet e karg eus ar zevenadur etre daouvilugen a daouvil daouvarnugen, perag e oa bouez dit kemer ar zevenadur e karg amant. Ar sevenadur a zo un doare da lakad an dud hag ejan an eilre gant ar real. Ya. Hag sevenadur hag ar glad a zo loden mat eus identitelez ar vro. Hag ouspenze lakad ar sevenadur var vel a zo un doare da rei birvil d'ar gumun pe d'ar vro ie. Eze la kad ar zevenadur justement da gaout birvil var ar mez e gise e kreiz an douarou? Ne ket ez atav rede planta e barz evit rei a ran dan dud da gemer perz. Ya. Kavout tud a youlvad, kavout liamou gant kevredigechou, trao e seurtze, me ben ar fin e ro plijadur dan dud pave aozet gwelioù pe abadenou, pe trao a bep seurt tro dro ar sevenadur a garblad. Puis daou e lavar ez eus birvil me mestra en dro d'ar zevenadur amant. Ya, bez A bep seurt a zo? Ya, bep seurt trao a zo, gwelioù an avezet mad vel le printemps de Châteauneuf Ah, ya, pe ar just, fête ya. jazz, hag ie kalz trao bi an or, pardonioù, pardon itron varia a porzou, a oa bet unan eus ar pardonioù brudetan e breiz. Ya. Hag ar pardon a blij din kalz ie a zo ini chapel ar vouster, a zo kentor va ar mez, a zo ur prantad plijus ie bep bloaz Evit gwelet tut. evit gwelet tud, pe gwelioù all veozet gant kevredigechou ar gumun. A neveso neuze ez eus bet savet amant mirdi serusier a zo just adrindion, mare, daoust e an avezez eo beren a rog ar mirdi-se. Ya, même eus bet tro da navezout Paul Serusier pa oan studierez eskolver Brest, e pad Ya. ma studioù. Pegur moa labouret just a war di war ben a rastelne e pad an antekvet kantvet. Ya. A neuze moa di joleit Paul Serusier Al livour. Al livour, ya. Petra blij dit en e livadurioù? A pez a blij din a zo e doare rei da rozout ar sentimentou a paz met diskouez pez a veler, Ya. met ie pez ve santet pa ve teurel orsel ouz ar mechou pe ouz an dud, quoi. An raze ave gwelet mat ba oberen Paul Serusier. Pet o beren hag a ver e barz ar mirdi a he? Kavout a reer daourand oberen
Paul a Marguerite Sérusier, Péguireo lidet hier ar mirdi da Greg Paul. Ya, a penaos ebe bode d'an oberenouze. Bodet eo bet tamm a tamm, ba oe 1900 a triugen. Ah ya, boi pel zo. Ya, an oberen gentor a zo bet roet d'ar gumun gant intron boutarik, a da roude o bet dastumet tamm a tamm, taolenou, pe tresadenou, pe roet d'ar gumun, pe just a war prenet gant ar gumun. Me piuta e oa Paul Sérusier a petraoa e oberenou, setu displegadenou yo an denez. Ar mirdi Sérusier n'eo ket nemet ur zavadur elech ma zo bet staget tolennouz ar mougerioù. Amañ e voe roetont ar zantimanchou. Daous m'ave fait bedeuliad ur stumadur klasel gant Sérusier e on avezet dreistol evit e dolennoù impressionniste. Goude un emgav gant Paul Gauguin e Pont-Aven e fin ar blavechou mileiz gant pev ar ugen, et tivis Sérusier mont pelloc'h gant ar stilse. Ar pal n'eo ket muesteurel ar gwirvoud en un doare feal, red e kentor treuskas ur zantadur. Ene a livour a zo skignet dre abladennoù livioù. Tolen genta Sérusier da eul an emgav gant Gauguin a zo anvet le talisman. Chiouaz neus ket tu gwelout an aï emirdi a c'hastelne, met ur bernal a ro da gompren ar jinchaman a zo c'hoarvezet ennan. Ur plas braz a zo roet ive da oberen evrek Marguerite a de vignonet eustrolad an nabillet. Assemblez holl o deus savet de luskat dreist ordinal e istor ar pentur. Kemense a zo displeget mat d'ar zeller mirdi. Bevet en eus Sérusier pat tregont loa e c'hastelne, beteg e varo. Bremañ eo aze rankermont evit kompren oberen an ar zour meur. En em gavout ar reomp bremañ e diabars Ilis Sant Julian e c'hastelne be pred a gezeus endrodiom a bep sort livadurioù gant Sérusier. Isabelle, petra c'hellez lavarediom divarben a livadurioù-se. Dija e oa bet a bouez evit Paul Sérusier ober a livadurioù-se, peguer e oa ur pal d'an nabillet just a war livan barzilizioù hag ober klinkadurioù emose. A petra blij dit an maneuze. Amañ pez ave braoutre o just a war al livioù, Paul Sérusier noa prederiet kalz di war ben implij al livioù just a war. A pez a zo fentus ie, a zo allo d'un ze, l'er m'ave gwelet badezian Jesus, Ya. vel ma vijebet badeziet Jesus serraon amañ c'hastelne. Ah, setu. Zeus eus merkar vrou me mestra Setu. pez a live. Setu. Komzet vez kalz divare ben, met da ar mirdi a zo gwestlet ive de vrek, Marguerite, petra live i. Hi a live kalz ie ar mechou, hag vel Paul, levezonet eo bet Marguerite kalz gant labour e goaz, Ya. stumet eo bet gant Paul, Ya. just a war, Ya, ya. e akademiez Rançon e Paris, l'herbe de skejet an el gant e gile. Ya. Met Marguerite a oa ie un arbenigourez var arzou ar klinkan. Ah ya. Ja, labouret neus vit un ti gizioù Paul Poiret e Paris, gret neus war dro Natalia Gruyat, just a war, barek e oa hi kalz war a Gruyat, Ya. hag war a zeblant neus bet Marguerite levezon braz a war, di war ben arzou ar linkan, an tapisserilez da square Ah, ya. pe a Gruyat. A pera ne ket ken an avezet a gean. Dam sonj e oa na vezet mat Paul Sérusier dija pa oa beo. Ya. A goude maro Paul, Marguerite noaram da lakad varvel labour e goaz. Ya. A neuze matren ez onje ket bezan ken mail hag a Paul, quoi. Ah. Bon, gret A neus koulskoude e oa. Ba, koulskoude e oa, ya. Ya, ya. Braoutre eo livadurioù Marguerite ie. Daoust a gre ouzez ma zeus bet kalz stud o tont da velet ar mirdi a baoe ma ebe digoret. Ja, kalstud Kalstud. a zo deuit, tos da 50.000 den. Ah ya. Am sonj di Ah bah baoe oui. miseven, Miseven. fin miseven. Mat. Neus e dedenet braz an dud gant e labour. Blan, ja, pez a zo mat. A re yaouan ki e? Are yaouank ie, skolidi pe skolajidi baoe an distro skol. Ya. A tud touristed, tud ar vro, tud ar hortoze baoe pel di Ma ya, goa setu. ar mirdi. Setu.
Neuze, ar merdia a berz pez a zo mat vid ar vro. Bah ya. Isabelle, tezo en em gavet divet avon e brochina en evezan gant Jean-Charles Guichen evit en anno Breiz evit gwell Breiz. Petra en affaire ze. Me zo bet, just a war, ya e brochina gant strolad Jean-Charles Guichen a Tristan Gloaguin. Ya. Evit lidan kevelerez etre randvro Breiz a randvro ar chandong e brochina just a war. Peguer o kevelet an da randvro ze, ba oe da oegen vla. Neuze evit lidan an affaire ze hag evit lidan gwell Breiz Ya. e brochina gant ar vretonet divroet, on bet pedet evit rei un tanva deus an dansou duze, quoi. A deus ar zevenadur. Et à 2 heures, ar sevenadur, just a war. Kavet on eus un nebeut skedennou e l'er ma vezez gwelet war a leuren o tansal e pad ur zon adek, sel on m'en va. Isabelle, santé ver, blijadur repoz da vez avar a leuren, petra war zon adek se. Alors, na badenze a oa evit lidan tout ar gevele ziou a zo etre randvro ar chandong just a war a randvro yoal trodro ar bed, peker yoal trodro ar bed. Ya. An eus an abaden divent a oa bet aozet evit Andraze. Evit Andraze, c'est Gwelet tout. eve e mar o tansal gant chinaïs. Penaos o peus desket deo dansal. Diskouezet on eus ar gavoten en un doare simple a war. Ya. Hag ar chinaïs a zo kap da zeski buantre. Ah ya. Dam sonj in boaz da zeski peptra buantre da la labourat kalz. Ya. Hag ouspenze e oa tud ya wang ar benigourien var an dansou dija. A riez ne oa ket ar guden? Ket pegur an oa desket an tamm chinaek ie. Ah, mat. Diskouez deo penaos dansal. Penaos ne. Da square vid an andro. Ya. Only train, one white train. Only train, one white train. Hag e gise. Enroulé, déroulé. Gise oa vegret gant yon. Hag e deut brau ganto. Deut brau buantre, quoi. Gant petra o bet souezet pe plijet e pad ar VHC. Ebro China peptra zo divent. Ya. Jean-Charles Guichen a lar ata o braz, me gire peptra zo braz. Peptra zo braz. Ebro China, c'herioù, a guille an degemer an eus bet. Ebro China a oa... A oa Braz, braz. quoi, braz. C'est-tu ar ger. Dav sagan o peus bet tro uvet da velet dansou pe diliad en gounel. Ya gwelet an eus dansou, me kentor doare ballet. Ah, ya. Pas doare en gounel. Hag an diliajou, on eus gwelet, ie diliajou en gounel, met pas an dansou poblek, quoi. Gwelet ur bet war a leuren, petra al o peus gret e pad an dek DVC. Bet on bet er skolioù, evit rei un tanva deus an dansou a sonerez Breiz, barz un davarn ie e Pekin, pe ur preti e Shanghai, kalz a lerioù disañvel, on eus bet da zijolei evit rei un tanva deus on sevenadur duze. A pez seurt un voren a jomodit deus ar VHC.
Fromus et Obet, d'avant les brochina, et vite disquez sevenadur braise. À Ron, puis on ce qu'on est en temps mié, à son eres, en dansou, en dilia d'ingunel, à Garriesier, puis on se bet trop d'agogéal en temps me brésonnec, et vite kinig à badenou, à zobé disquezet d'usé quoi. Hag a velar fin ebe d'un doare ure, zeus tu lava? Et ur guir un vrai quoi. Hag ie en daram préjou et très tristan me hag strolat Jean-Charles Guichen a wabet dispar un lion mis spécial à zobet Et trésor. et trésor quoi. Ya pu gre kreñr plus o peus bevet ben Bah ar fin. ya. E peler mo rouvon ar blaz a zeune. Nous keroas, gwelet vo. Gwelet vo, e peler ar penet. Pez a vo goulenet gagnon, mais preston da vont kuit en dro. Force peler. Vite dans salle, force peler. Matri. Et breiz hag emeiz Hag e lachal, et e ben verjual. just. Trug ar evraz dit Isabelle Merci, evit ar Gomena. gozeaden ken ar vechal. Ken ar Et vechal, chance. rastelnep Eh ben, c'est et tu. brochina. Dres, vraiment evo loden ar zon erez. Met a-raok evo kontet an odor deus Raymond de la Porte a reun ar c'halan hag a zo bet diou bersonelez kreñv e istor kastelne, leor a oa bet gwestlet deo gant Charlie Graal, setu ket la oaden bleuen ar born. Raymond de la Porte a Renard Halland. Daubo da Gastelneves, ganet o dao e penkenta en ugenvet kanvet. Daou stourmer evit ar brezoneg hag ar vro, met diou vuez disinvedmik, diou blaneden. Setu ar pez a gont Charlie Graal deom en e leor diveza. Un chou an daouzenze e pad mare ou starta en istor. Une an da zibab mont d'ar resistance, an ahal, a jom ep a kender da sturm bit Brest, ep sturm a en ep an alamandet da skoer. E levraouek Castelneves hag e kreizen an en klaskou breizek a kelti ex kolveur Brest en deus furchet Charlie Graal e pad tribloaz. Liziri, kazetennou, dielou, en e leor, e rodeom un tanva deus al labour kaset a ben gant an diouzuden. Raymond de la Porte deus redur labour spontus e benz ar skolio Christian etre kareiz a pleben. A en e deud a ben da mars a rog a brezen, kaz a rog a brezen, da gor a notre, da lak a skolerien, da gelen a brezonek pa d'ur neurvez bebzun. Kaierou ar skolidi, reizet gant Raymond de la Porte a zo ani o c'hoaz. E Castelneve in dalret. Eo deus devorioù skrivadennoù, ce sera Gédoniez en tamik, hag eo bewa géographie en tamik, trao da dene deus ar vro hag e istor breiz. Goude ar brezel, e rang Raymond de la Porte e penz trolat broadel breiz, ar lu a davro iverzon, l'er machomo dekloaz. Renard Halland, résistant, a zae da veva d'ar stado unanet. Brezoneg er avian igeo, men e grog da skriva e brezoneg da anterkan vloaz nemekin. Skridou poezus evit ninegez breiz, men morsen en devo tro da zistrei devro. Renard Halland a Raymond de la Porte, no deus ket kejet, biskoaz. Un ur forbeur e klasko, meus kavet, eo ar lian metre an daopot, pe garesi, o doa ken skrivet, pa da prantat, pas pel, mais pas da prantat. Hag eon a du, da vianor, var ur poen, e ini a brezonek. Ar yez, ar pep Thomas da galon an eil hag e gile. O istor a zo embanet et ti al lanno. A setume e san oazek hag at kavet emeuz Gwendan stervinou, penaos man kont Gwendan? Nara, matre. Ba ya, ne ket tom amañ, hein? Non, ne ket tom, non. Ani zo en lec'h gwe pendaben e Castel Ruffel, Ya, var an nuel, Ya. var menechoudu, ya, hag amañ zo ar ven bleuz, ya. lec'h brao eston, ne ket gwall anvet da lerman? Ben non, ne ket digor de Franck dans le Non, setu. Hag deus tag peus betro da zon amante. Ah, Peligzo, ya, mais, ya, Pelzo, ya. Pelzo. Hag amañ e blave ugen la souv ez ekret ur bern revou parti. Ya, Hag zo ken en den eo a maro, ya, pur dangerusmat e a lec'h, Ya. da oe diwall. Gwendan tezo deus san oazek? ya, orin de Zarbro, ya. Penaos peus tremene da vugaleach amañ, ervro? Ba, mat. Mat? Ya, mais oa, ba o chom barz ur geriaden a he, tamik mez de Zarbour. Ya, A bet ur skol ba san oazek. setu. Sais-tu, hag c'hoariet de mel droit de speyet, Ya. sais-tu, a bet... C'hoariet dans nos assemblées, zo ket? Ya, ur blavez, ya, Ya. ya, ya. Hag
Peut-être vous écrivez gandit pas aux zéros, et son oisec. En Berntraus d'Aubert, à moi? Kekals, Villargur, neuze ma zud a oa o terralentifer. Nathan, ya. A neuye, sais-tu, oa Berntrau, oa un dachenvraz tro dro, neuze Berntrau d'Ober Hermès, quoi, mon parquillère, Ya. mon cossé arganol, lié pour men. Hag ou beder skol et son oisec, Ya. hag er skolach ber Rastelné, ne? Ya, sais-tu, ya. Hag aze, peus eskel un tamm brezonek? Ya, un tamm, ya, penons gant Ronan Tremel, a Ah, ya. oa kelener duze gwechal, ya. Ya. Bad. Hag te zo kanouez, Ya, fez noz, ya, gant Angela Broustal. ya. Chou er Oui. place Angela. Angela zo ur plar de spade. Ya. Neus gret an o degez ganti da vari ar skolach, pegur skolach Castelnay hag ini spade o al liammet. Sais-tu? Hag setu gwechal nem gave skolajidi speye de Castelnay. Hag tro bet ar festounons on a tro den emvelet. Just. Ya, setu. Ur bern festounoz o barbro. Ya, ya, Hag emor vont da genig diom ur gant aouen, ya, gant beskrivet gant ur bars an vet madamant Ya. de speyet Ya. Bernès Tanguy. Ya, tre, aze, ouen nevet blavejou e kanon ar gant aouenze un tamm kreiz, Ya. A goulennet on eus an otre digant Bernez da halou de kan anei dija festounons. Ya. Franck dira gant dut hag ie irio vid. Sais-tu? Bah, merci da Bernès Tanguy, Ya. da ray an autre idiom. C'est une ze gwen an stervinou hag Angela Broustal hag ar gant aouen a zo an vet sklérigen an ankou. Oder passave an eal vant o wenou an attention. Kan raie androgen gol e bars kreiz o halon no. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. A vez en pido zer a hastene grichou. An askol vinem zifen bevejtene e bikou. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. Be oa dour e fon saveol o vien vi boe kan vejou. Be oa steret var an o lotis pa kan ozonio. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. Be oa steret war an ero ya sur e vengol ouen. Prisoni divar dro ar bed o ya nevin ke barner. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. A va mousset hag an fan en hoveskol a louan. Mistri ar brezel hober glau an tan an dira hag an ouan. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. Bugale gant gin o mourou et tra oan a chelemou. Chisput barz ar bariken o ba haouloske e boulou. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. Be oa mele fon sa steet luzet vid a pesketer. Ar jal drainek tro dro an dud do len noaz gwasket a mur. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. Be oa si vi ba prat fwen tud la het vid o ouen. Be oa ar garantezo tud la ket bar fon sar por. Eus e asklerigen eus ige ser an ankou. Trabe ou var ar bed ou al an doar ou hag ar moio. C'est-tu deux des bras au gant ar gwenan? Mais petra ar gant aouen-se un tamm skrijuzé. Ya, ben a fin e komz deus fin ar bed, penons Oh, ya. ya an trao da get hag an distrujou, me spizo da gaout. Ya, spizo da gaout Ya, an ya. eustra. A daoust hag e krouit gant aouen ou neve assemblez gant Angela? Nere on ket assemblez, me Angela adskriv kan a wenou beskrivet neve sa da har. Ya, toujou, an rez o pouezus, Ya. komz Ba eus ya, a me vez a eustra, vremañ. ya, ya. A barz ar an a wenou a zi babon a ben a fin eo kan a me oenou zo bet astume d'amant e speyet. Ya. Pe kose plevin, me gant setu a gomz divar ben an endro, an natur, hag a zo tost deus ar pez a blijdiom, hag... Ba, ya. Ya. Penaos ur krog da gant assemblez neuze? Ah, be oa ronkour e speyet Ya. da vare gwell ar mene a ozet gant ar bagad. Ya. Setu oa be krouet ar rumat kan a diskan.
vid à concours. À Mewo, quand a gant mazad juste ar blavezé, puis oa kekaz a emsriverien a neuze ma gounene gantan quand a ganin. Vid ar vechkenta oa dit quand a. Sais-tu, à Angela, a oa tistrei de beajou studiou a he, a na golet da hanon ouz al leuren gant mazad, a I a gane dija a ba wepel, a laren a din, ah bah te a gant vraiment, bah sais-tu, neuze divar vraiment et quand il m'a semblé. Sais-tu Hag gre d'an tol, quoi. Hag morsin ur pa weze da boe. Non, sais-tu. Ah da da zvon ven ma d'arvro, puis l'œil stervinou, be mer son oazek. A kaner quand a diskan. Hag desket peus quand a divezak gantor benafin. Ya, ben ar fin, penonz pa oambian a ze quand a oenou youn gwerni que s'en est gantan d'avari ar prejou famille. Un oa, enfin, zoubé don bet gant Antoniou gavoten, quand est gantan. Ma c'hwer neuze Marie a gane, mais ma di babet seni kentor, a ben ar fin de da c'hant din tro triwer nantek vla, o sonjal ba ze yom dei kwentan pariaden hag setu a ba we. Sais-tu. A perak peus di babet quand a nemet quand a wenou deus arvro. Bah ben a fin e oan ez da gaout, di gant Jean-Claude Talleg, pe oa dija gant barz répertoire Angela. Sais-tu, ben a fin e komz divar ben traouz o tost ouzim, quoi, bah ar meneiou, fin Ar vuevar ar mez, quoi. Ar mez, ya, hag, bah, sais-tu, komz a radion, quoi. Hag sais-tu, mon ari da gant a bern ar festounoz, a peta e plas ar meched e bet ar festounoz, puis neus ket kalz ar meched ben a fin. Bah, neus ket kalz, pe ni ket maket varvel ket meste, dreistol ve kan e rezet, gure, kan a diskan, et touezan ar zonerien neus ket kalz a son e rezet. Er strolajou e ar guden guriande. Ya, bah, dre vraz, mais damjon, bah, bet d'an ar vestouz bah, de nonz, d'an dibet sizun, a dieze fin lioma ar bue famil, ar bue Michérel, ar bue diveza tie, neuze diba ouzo a ninke ken nanat d'ober vid ar mechet. Hag klevet meus anno deus an dra un tomik souezus, hag a ouzet e rastelne, just a war? Hag a grogo e mis genver? Peta an afer ze? Bah, vid nevez amzer a rastelne a ze, e veze kan a gant, ne beud blave chouzo, e oa deskidi kanerien a lakem gav en nevez amzer evit kan a ol assemblez. Sais-tu en danse, barz a rond. Ar blamant e vo en doare karaokan, da la rede vo enrole de un oliad gavotan. A gavo skinet war YouTube e war roedadou sokial, mais doare karaoke. Neuze e vo tud d'an e fel de an kana. Morsen e begrid, André? Non, gaske din, non. Hag emañ bremañ vont da jelaou kanarien deus arvro, kao puant a yann puant, beden rolet de 1907 a triugen e rastelne. Sais-tu, Boestan diel? Blaves de katriugen om laket ar beizante. Blaves de katriugen om laket ar beizante. Da storme vid ar veskenta, la 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 hen o montengo krate. Da storme vid ar veskenta, la 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 hen o montengo krate. Da regente wan om laket da zis planta men bon. Da regente wan im laket da zis planta men bon. Wa base par espeye, la 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 potret kare da hanton. Re l'arbe pas du no, breton, re ma kamar ven re nous men ki gwez an ben de au jeu au han quoi, mais ben de blave cheval nam maîtresse velefon la bon argent je nam desiget quoi, re ou argent je mat quoi, ne kare vidigas dam ga technocrate de sentual den quoi. Spears peus noch an e kamar o tre en dud barvro en gwez do kalstro m'avait fait une chikour petam lesket de labour d'un tam van du mar do han. Ah ben, hanem an dalach, quoi, bah, avec Alice, reividigas gelen namam, nous na drel bet de zopes basel driam, quoi. La les bases blas, la 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 consalia causa hanton, caira noa bedantaco a gevel mazeran, caira noa bedantaco a gevel mazeran, monten Thomas regardre heg, la 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 au chôme ou à bout de gantan, Thomas regardre heg, la 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 au chôme
à bout de gantan. Displanter les wammen bon hiver et par Estelle Grug. Displanter les wammen bon hiver et par Estelle Grug. Ouscouden et wa omer, la 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 wa wenden terug. Ouscouden et wa omer, la 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 wa wenden terug. Men bon awaka se doit da betek plodier. Men bon awaka se doit da betek plodier. Na dirati en nitron, la 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 wan la ke bazor ber. Na dirati en nitron, la 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 wan la ke bazor ber. Sais-tu Gwenan, dada an ve kalz, an ve mat zo ken yon puyan? Bah ya, mais ya, bah oui, mazon Bah, ya. bihan, quoi. A rezeo deus kanet l'assemblée, c'est pas de blo ave chou, a blo ave chou. Ya, ya. Ah C'est bah oui, mazon bihan, et quand C'est on tu. a son best, ya. Sais-tu ar ger veze kanet kalz, pa oas bihan? Bah ganin kek emese, mais zoubet donbet, ya, hag ben ar fin, ya, gant mazad a c'hutele hag a gane pa pret, ya. 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 Hag yon deiz, Gwenan, emo do labourer de kareiz, Ya. et ti roudour. Ya. Petra Setu. eze roudour neuze. Roudour zo noz a dur stuma war ar brezonek, Ya. neuze deski brezonek don dut dut. Sais-tu? Hag mezo ken ur zierez, or a rand war dro ar skipail stumerien. A ben a fin trize glaso vraiment on bet stagiardez, e roudour. Vid deski brezonek? Vid deski brezonek, vid deski koje al flour, a be a gwez da ren buet e brezonek. A tute don bet vel stumerez war l'air. Sais-tu oas barek neuze? Ah ya, da we kredi, ya. Hag kas puis a dir meus bet vel stumerez ya vid Ya. preskas ariez. A perak peus bechon deski davad brezonek? E ba pegure oanio vont da via mom. Setu. A neie c'hant moi de sevel ma bugale brezonek. Ya. Neie pa oan dougerez meus divize de bo setu. Enfin, red e oadin sonjal chanch micher da mareze oan ba kemenerez labora da rein ebe d'an arvestou. Ya chachet bet pen laben. Setu. Setu, ya sonjet ba Petra Ober a zevi de... Ma biche ez ar vue gant ur babik, quoi. Ya. Just ba Petra Ober, ba a zet neus ketu da oedin deski brezonek evit desevel anean e brezonek. A bremañ edet da veat da vicher. Ya, setu, ya. Hag klevet an eus ar c'hannou do kanav da maik, met seni a rezie. Ya, E bagad ouz ismis payet. setu, ya, ouz ar bombard, ya, gant neus ismi. Ah ba oui, ar pen kenta tout, neus eus pen ugen vlaso ganto. André, zo souezez a war kaout ur bagad en ur gumun ken vihan. Ya, ba ben a fin be oa ur bagad e kareiz, Ya. deus un tu. Hag e oa kentelioù son erez gant musik an arvorig koste rastelne a Ya. tout de parkad an arvorig. Men e oa ket ur bagad, oa ket ur strolat a neuze ba oa deut ar jonj gant tud de speredek ba krouy ur bagad e speiet. A plijadur zo gant ar skipail? Ya. A kruiz o bebeteg an tre de rumat, zo ken? Ya, ba e daouvil penzek Ya. ar tin, ya. A bremañ morre pe var e rumat? Ya. A te peus get diliad ar bagad? Ya, ijine de ganin, mais gant tudal a he ar stum hag gruyet aneo, ya. A de brav gant ur. Ya. Sais-tu ken echel a rit da zeni gen srivadegou ar blazeu? Ya, setu, ya kemer ar in pers, ya, hag ba ur bern rak tresou a lavo, pegur evo penonz l'idée de ugen vla goel ar mene Setu. erblamant, aze, da vel E mize even. E mize even, ya. Ye, ur goel... Ar bern traoù? Ouais, rak tresou e leiz, ya. Merci dit Gwenan, Mon evet. ur blijadur ebet. Ya. A gad kavet e vi e fin an abaden assemblez gant Angela Broussal e vil an neil kan awen. Setu neuze, goulouena. Salut, dites les noms de plenons mancon. Monara. Monara, tammig gwask me Monara. Ja, tammig gwask. E sannoazek emañ neuze e kichen ar skluz amañ, petra moud o c'hoberté e sannoazek? Aze ma an o ad kempen tim a vamm ka. Ah ya, Ya. da unan, Gant chikor meuzad. daoua daou neuze. Ya, daoua. A la bourse d'Aubert? Ya, kalz. Ya, kalz. De dont da velet ar c'hanno dirio de l'enant pe gere feldit dont da veza komedian. Andrei, teus bechon ober a viz quoi? Ket ret. Non. Kroget meus gant studio disañvel pendaben Ah ya, war ar geologiez. ah ya. Hag e fin ar studioze meus kroget d'ober c'hoariva en dro. Kroget moi dija el lycée. Ya, Hag goude e fin va studio meus dijoloet en dro ar c'hoariva. Hag aze
meus bec'han ober c'hoariva. Mais daoustaka, ez eus unan bennak, pe na baden bennak, neus roet c'hoant dit mont pelloc'h gant andraze. Unan bennak, Ya? neus lavare din, ober a rand c'hoariva, me oa gant ar sonj adober, peogwir moa bet kalz a plijadur e lycée, o c'hober un troiat gant lycée Diwan. Ya? Vegret un troiat bet bloa... Ah ya, dirag ar skolioù pe ar Dirag ar skolajou. skolioù, ya, hag... Matre. Pli juskenan, oa, gelc'h un troiat, ze neus roet c'hoant en dro din da Da gregi Grigi ganti. ganti. Bez eus lot a lavar ne ket ur gwir vicher. Petra a garfez respondeo a reze. Et evit a reze kavit an eurvechou evit bezape da war a gal hag a zo hag ouspenze enfin dija an drase kavout an eurvechou Ya. hag ive penoz kaout an ers da vezan dirag an dut Ya. gant un dra hag a peus krouet a ne ket un dra ez, quoi. Ne ket an dra ez, neuze ur gwir vicher. Ur gwir vicher. Ma ya, a duant ganit. Penans teus gret evit en em stuma vid ar poent. Daoustaka teus gret ur skol, pe stuma durioù, pe penans peus gret. Ya, neuze goude ma master meus gret... Enfin, dija meus gret stumadurioù bep zun, Ya. gant ur potra vicher, a goude on et e skol c'hoariva Brest conservatoire Ah ya. d'art dramatique. A gaze bremañ e daoudit sevel rouedat ben a fin penons e rez, pe gant ne ket ez bez a gwelet a bez a tlevet. Ya, gure. Evident drase, evit krouiñ ar rouedat meus dija kroget da vont e da rempred gant tud. Un dra un tamm, a neus an ket penaos lavar, mais informel. Ah ya, un dra, ya, iskis pe Un dra souezus a war. souezus a war, eo mont da velet pechou c'hoari, ober an aout degez gant tud. Dija beza gwelet ive gant aze ran ar Youchaden em ban er publik. Ya, komz ez Aze eus neus se, ya. chikouret ar c'hanon vit beza. Hag implij a rez a rouedat dousokial evit se? Ya, me velant kerre an dis... Enfin, Non, ar pez ar c'hell fe degaz dit. Archel, ya, Non, setu. nout ket rev ar an dra he. Non. Kentor mais, gwir d'ar emprejou. Gwir d'ar emprejou, me bezeus ive deus ar rouedajou sokial. Ya. A divizeteus, dont da jom e san oazek. Ya. Daoustaka biche ket bet e sort bez a war zor ger vraz. Yo. Me rak tre santi oa un dra Ya. poezus vidon. Ya. Hag, ya, kaout un tiz o un dra poezus. Ya. A chom e pen ar bedie. A chom e pen ar bed, ya. Toz deus ar famil. Ya, setu. Hag deus ar vignon. Setu, mais don ar ya ben. Ya. A rok ken dechel gant ar goz e kinnig an dit mont d'ober an aodegez gant ur c'homedi an al eus ar vro. Adu? Ya. Diom deit neuze setu poltret erwan embri a zo kinnig et diom gant Florence Malessieux. Ayon et Zantégonec, comment? Je suis bien à Saint-Egonec? Ouais, ah bah fi vite ket. Aimant bugale ar vro o ticholei bue dedéquat. Moi, je suis Dédéquat Junior. Ur pot ragawa o chom war ar mez gant evam. Portre want. Un istor ijinet gant erwan emeuri a kontet gant tan. E galek hag e brezonek. E gren an zer, ur pot neus ket ac'han gantan. Hag donnera de vevan, me meustra a donnera gant bidouille a bistrakou de don da ben de vezan roué et fin an istor. Donc un istor boutina walar, met gant ar greskaden sokial a fesson. Evel dedéquat, neus e oan ijineleiz. Kroget e oa da zevel ur bern istorioù war mojenou per an natur. Pa oa o labourad evel buezour e tiarwajou e kavon. Hag un deiz e oa pignet war a leuren un tammig dre zigouez. Ur vech ar c'hanter ne ket dut. Espèce gomzet, neus ket tu din don meus da rad, klevet meus istor, mar a vech dija galaran marteze klas, quoi. Vid ur vech a plije de bedin kalz, neus e labouret meus war ze, hag a ben ar fin en e teu e keken goude ze. Enorme. Lancet d'an affaire. Ur vech echu an aventur e tiarwajou, un deus kroet derwan e strolat chouki ben. Bouetet ve gant roarz a dennou e ar vesterien yaouank. Dimerc'her e oant ba tole, hag a ze an dud men la redin e vi plijus e de klevout ze de gale bihan, n'en ket de mez de c'hoarzin vese hag a zera, waouh, plij a dir kalz.
Fellout a rada Yerwon, digas ar zeven adur, un tamm pepler dre ar vro, evidemment kostez montroules. Evit plejadur a reviand hag ar evras. Merci, merci. C'est une vraiment et Castelneve, puis on trémené d'un tual d'Arscluse. On a vu sur la raison Erwan Emery de l'énorme. Non. Pocket levé dans nos du temps. Dastaga et sœur tabadeno a blich fedi d'Aubert. Oh, ya. Bah, gant ar vugale, zo endra a fait droit riva a gazo dedenus kenan gant ar c'horf a gal. Zo endra plij din, ya. A blich fedi. Tamik clown, quoi. Ya, c'est-tu, ya. Dastaga et scrivez un tamik. Ya, skrivaran. Ya. Mais non ket deuet d'aven da essuiendra venak. Nous es strau var ar stern. Ya. Var ar stern. Matri. Comme vous êtes stujantik de en entre menet neuze et l'air mazoubet ucher pe embanner et vel ma velavaret pe traye en istorse. Et bah zez zo nistor neus kroget Terre-Bloisseau. Ya. Et Brest. Ya. Dre maouan o studia ar c'hoariva. Hag em war c'hoaz aon diouz ar publik. Ah. Neuze evit en mont, enfin ober traoù gant ar publik meus dibavet ober embanner. Hag ive evidendra al e oa dreistol peguer oa ket a c'hoariva strejou e Brest. Ya. A neuze dre maouan o renem stuma var ar c'hoariva e kaven plijus ive lakat un tamm a c'hoariva barz ar strejou. A penaos e tremené an trao neuze. E pen kentan e kebedez, hein. Mais petra e uchal e gise. Ah, ya. Neuze, penaos e kerzh an trao eo bezon eus Bouestou Liziri et Brest. En davarnio dreistol. Ok. A neuze an dud a skrivdiom kemenadennou, ni d'ar gwener ez eom da gemer ar gemenadennou. Ya. Len anezo a goude mont war ar marat evit. A gijina un istor a zag an ar gemenadense pe len ar pez a zo skrivet. Non, len kentor ar pez a zo skrivet. Bon, a neuze penaos ebet. Ar vech kenta oa kedez, mont war endra dreistordinal eo vid tud Brest a... C'est une, a gant kenius vidon nive. Ya. Met a ben ar fin o Robert Adober bez a aze bepsul da daouzeger daouze ke marad San Lois, kroen neus ur boaz gant an dut, ya. A gant dut a teuet a gilaou ar c'hannout. A gant dut, ya, hag e fin, goude ur bloavez, e aze e oamp reoliek kenan, hag beoa un triugen a den benak, bezon oa stanket d'un tamm ar marat gant an abaden. Hag an drazet peus gret e Brest de meken. Ba aze ober kroget meus e Brest, hag goude meus kroget davon e festivalioù disanvel, e gwelioù disanvel, hag goude meus gret e leskon ive. Ah ya. Disanvel e? Ya, disanvel blant da vazonj da ment ar ger. E Brest eo un tammik neus ket bezeus d'ar emprejou men n'inket anvel e leskon eve santet e zeus ur gwir penaos an dut en em lak bars. Hag a zo aze evit bezeus tud hag a zo reoliek kenan e leskon eget e Brest e l'er mazeo kalz a dud hag a tremen. Dibersonnel un tamm. Dibersonnel, ya. Vous étiez au pot d'ar c'hoariva d'avad. Ya. Ez ont eus an dut et al dit. Ya. Les justeur eo kaout an distroioù distu. Ya. A peseurt doare e perzioù a blij fedit neuze, c'hoari. Plijou da radin kalz ur sort folentes un tamm barz ar c'hoari. Ah ya? Ya. Golet moi ur pech c'hoari hag a oa dreistordinal er quartz. Ya. Hag a oan vet Billy's Joy. Ya. Hag a oa traoù kroga reom e bed ar boudigou, goude e zeom e bed ar gwell, fin traoù. Iskis a fol. Iskis a fol, ya. Matri. E ben, michor c'était yaven, l'énorme. Trigar e bras evit ar bourgmenaden hag ar penat koz. A diustu e momon da kavout atachef gant ar spoum chocolat d'irio. Ata begolichous, irio e mar palkegina vegan penaben, hag er vouez pichichma e zeus un douren vurzudus, an aquafaba, pe dour faou. Atachef penaos e an traoù. Mon aramat.
Labourad ar eskalz gant an aquafaba an dourfao? Ar vech an amzer. E pen genta an istor e mom gant an aquafaba, ser a pemzek bloaz eo kroget a pastezerien d'ober gant an dourense. Vel ur gwen vi ma peus c'hoant. A blam da ze, eve implijet evit klask ober ur veurengen da skouer? Pe ur skanvadenn chokolat, e mom o vant da ober. Un an pimpet davad, petra zo e barz? Dourfao pe aquafaba, chokolat du, pe ptimut, olen, a rusk, ar citrons glaz. Neus ket kalstra? Non, mais ma devo. La ket voir chocolat? Ya, Da deuzi? ya, en dourgip. En dourgip. Douzi a deusik? Setu. Rede diwal ne douche feket an dour, fons ar volen, en dalman vont da zevi ar chokolat. Made ar chokolat zo vont da echui da deuzi tranquillik, krogom gant an dourfao, Er mekanik? er mekanik evel Hop, just. tac. Ne bin ket buan, me meustra. Non, gureo, evit chikoranian, gelou darion, ouspena en tam citrons. Ah. Allez. An peus e... Non, mais zo plar crin. Ya. Oh, da an an rai. Setu. A krenro. Ya. Quel gola. Madeo. Lacha. Ya. C'est fan, hein? Ya. Dispar. Agemom o vont da la kat, tom a tom, e barz ar chokolat. Ok. Pen kenta e raio an drabenak iskis, me don a raio a ben. Brao e ar skanvadenn. Mhm. Me deust an evoket blaz ar pichich e barz. Non evoket ar chokolat zo ken krean evoket santet. Ah, ok. Abremañ lakaet e vezin e barz ar podou an o choazet, en ar melien e pat d'an e beutan an terdevez. Matre. Pe en oz vez ma peus c'hoant. Ah, vit drebi va c'hoaz, quoi. Setu. Allez, chache. Non. Gortoz. Lakaet evo pe ptimut da genta. Evit kas blaz aval ar barados. Madeo. Olen. Evit kreñv der ar chokolat. Ok. Hag ar rusk ar citrons evit Evit an trenk der. matre. Oh, bravo. Ah, vraiment? Très bien. Allez. Nu geval. Bebzul pedost evo kinniget d'or bremañ rekipe ou neve atachef gant Yannerle, Tanguy pe Leila. Goulvena, ne fen ket ene mont da gavout goudor en ul klet, evit mont da baka ur band e tom. Ba gwire o yen ki amant eus e poen kloza an abadenn e kreiz ar menechou du. Hag ar zun a zo e kendalc'hin da fout a bro, e bro d'ar doup eve just. Setu, ki mi a di a reomp gant du gant erez kalonek zo vont da gana er yeni janie. Ya, setu neus e gwenan stervinou hag Angela Brustal, gant ur ganaouen an vet mechet var ar mez, beskrivet gant Pierre Boudouin deus plevin. Ken ar zun o ton, pokout trouz, Kenavo. Amehet zo war amez, zo mehet gourdi. Za va bredioù ar mintin, oh le le la 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 la. La 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 la, d'ober un du juni. Ouch pen e vin di gourdi, laboure reze. Ben vegret labourenti, oh le le la 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 la. La 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 la, j'y courin ar bautre. Oh le le la 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 nintra le la 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 lo. La 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 lo. La 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 lo. Ben vegret
de la bourrenti à des bédos du jus. Tapons un jour de Zahar, oh la 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 la. La 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 la, dom da gehet melchen. O bergen wado azout, gode wado wayi. Ne kegera gontondo, oh la 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 la. La 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 la, pesa la ranzogui. Oh la 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 ni tra la 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 lo. La 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 lo. La 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 lo. Domno e baza frajo becara do fuen. Toku plus mordu le don le le la 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 la. La 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 vegante warofen. Apave donne donneos tenere patates. Vraiment vos grêles une tendance, le le la 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 la. La 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 la, la ria batrones. Arbotrezzo queien man, con me hedoir ames. Fernace peseranzer, oh le le la 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 la. La 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 la, non jalon che jammes. Oh la 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 ni tra la 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 lo. La 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 lo. La 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 la.